acara Pulau Mahom Marlino di hamatene Tuhan Yesus Kristus di hau sekali tapat lupa di bagas tadi ima yang hakadupi resok sisi tanulai mataniang nahom. Amin. Mari dimarikan siang nomor 70 ayat saya.
Jadi dilupakan Yesus masih dan Nina. Hamu ang kabur Jerusalem. Una mau tanamisan. Diri muna yo anak muna. Ay na Roma akakamisun. Dohonon na marisi. Martua mga nahol. Akaina na sotutuan. Jalan na sotumpa na usang. Disima ukau miharap madok tua kadoro. Tingkang imahami. Doho tua kadoro. Hukum dihami. Ayo somoni pamain asida tuhau kenapa. Ahmad nagaro masa tuhau tau masa. Mari dimainkan selama itu kau kaya kopa. Di Paroh Tuhan
Dibanginasi dayo itu tot mundo di dalam tadi untuk sampai itu kualitas yang mau itu dari sana. Jadi Jesus mama
Disi inanay doon sisiyan na awawan rohana nilabungan dioma tulana hindi inaanapi dong dioma tu sisiyanay hindi inami jadi orang ini dijakon sisiyanin ba tunjang na marinig kasi nomor itu bulan ayat 7. Jom-jom ay kaswi makulima
giring-giring.
Ibana membuat si Tomina dianai asa dia doa kamu prosia. Aina masa ni asa jumpa naka suatina ado dan jadi penggolo oli-olina. Marinita senomor 27 ayat 2. Jadi orang mau hasil harus ala mau mati Yesus. Gari cuma letani disukul ibadah malah mau lele mati. Asal kita kasih letani di pasahat ma tusi Joseph. Jadi itu harus si Joseph pada bahan di pahiju ibadah ala Roma dan si Nicodemus. Iman ako anak Yesus working na juro tibuan ma mir na marsawa aloy arga sa kusama. Dumilipan na sila makakit ni Jesus. Ibaluli ma tundagaan rapoh na tusi manghutol adat pananong ng Yahudi. Aloy madorongkon hapa jalan serpola jalan dibabasan pola kisah tentang momen na ibadah na subukan